Shikues të nderuar të televizionit Shenja, mirë se na erdhët në emisionin e radhës të pikpamjes. Kësaj here për juve kemi zgjedhur një temë paksa që të veçantë që ka të bëjë me një ngjarje botërore, apo për ata të cilët janë të njoftuar këto ditë, gjithsesi dje, më datën 17 nëntor, ka qenë Dita Botërore e Filozofisë. Dita Botërore e Filozofisë për herë të parë është festuar më vitin 2002, gjithsesi më datën 21 nëntor. Në këtë vit, ajo rastis të jetë me datën 17 dhe bota në përgjithësi, po ashtu dhe rajoni, këtë ditë e ka festuar në mënyra të ndryshme. Sa i përket tek ne në Maqedoni, për hir të Ditës Botërore të Filozofisë, Instituti i Filozofisë në kuadër të Universitetit Kirili dhe Metodi, si dhe shoqata e filozofëve të Maqedonisë, ka bërë një program dyditor, me çast janë ftuar profesorë të ndryshëm në kuadër të Departamentit të Filozofisë pranë Universitetit Kirili dhe Metodi, të cilët kanë prezantuar referatet e tyre me tema të ndryshme filozofike. Ekipi ynë i televizionit Shenja ka arritur që ta ndjek këtë ngjarje dhe në vazhdim ju ftoj që ta ndjekim kronikën të cilën e ka përgatitur televizioni ynë enkas për televizionin e pikpamjes. Instituti Filozofik pranë Fakultetit Filozofik në Shkup ka shënuar Ditën Botërore të Filozofisë. Në nder të kësaj dite të rëndësishme u mbajt një simpozium me temë Liria dhe Bashkëkohorja, ku morën pjesë profesorët më eminent ballkanik të filozofisë, si Ljubomir Cuzulovski, Mirko Gjoshevski, Ivan Gjeparovski, Risto Solunčev, Ljubomir Gajdov, Dušica Đokić dhe të tjerë. Ja mislim pre svega da je ova... Mendoj se kjo konferencë është shumë e rëndësishme edhe për atë se me këtë shënohet 10 vjetori i ekzistimit të Institutit Filozofik pranë Fakultetit Filozofik në Shkup, si dhe sepse shënohet Dita Botërore e Filozofisë jo vetëm për ne filozofët, por në përgjithësi për teorinë si e tillë është shumë e rëndësishme, ndërsa sa i përket temës është shumë aktuale dhe shumë e rëndësishme. Çështja e lirisë çdo herë ka qenë aktuale në historinë botërore, por ajo është veçanërisht aktuale në botën e sotme. Liria është e dëmtuar si brenda në shtet, ashtu edhe në raportin mes shteteve. Duke folur mbi lirinë dhe identitetin, profesori Slobodan Divjak foli edhe për ndërhyrjet në luftrat humane, për lirinë brenda shtetit e si dhe lirinë individuale. Pogotovo što smo mi bili svedoci. Kemi qenë dhe akoma jemi dëshmitar të ndërhyrjes në luftrat humane, të cilat nuk bazohen në të drejtën ndërkombëtare të sotshme, por tregon argumentet pothuajse morale se si do të arsyetojë ai intervenim. Gjithashtu, edhe brenda shtetit, liria individuale është e dëmtuar. Në botën e sotme, në brendin e shteteve të botës së sotme, është një fenomen. Partitokratia, partitë qeverisëse të cilët kur vinë në pushtet, sillen sikur të jetë ai shtet partijak dhe jo shtet parlamentar apo shtet tjetër. Sipas tij, sot të rinjt mendojnë vetëm se si të pasurohen dhe shumë pak mendojnë për arritjen e disiplinës shpirtërore. Ovdje na Balkanu, da tako kažem. Në Ballkan sot po mbizotron një frym pragmatike, pragmatizëm biznesi dhe të rinjt më shumë shkojnë në atë drejtim se në çfarë mënyre të bëhen të pasur apo të bëjnë prestigj. Shumë më shumë shqetësohen për këtë sesa të arrijnë disiplinë shpirtërore, ku përfshihet edhe filozofia. Ndërkohë, profesori Radomir Videnović ligjeroi mbi esencën e filozofisë. Ai tha se filozofia do të duhej të ishte e shpejtë dhe se ajo do të duhej të përgjigjej çështjeve jetësore. Akademskата filozofija je i ne filozofija, tuku една дисциплина koja ponekogаш бidува и много здодевна и напорна. Времето е брзо и филозофията би morala i ta da bude brza, odnosno ako veke porano se igrale šahovske partije od 2,5 časa, сега bi trebalo da se igra na, da rečemo, polovina časa, a duri ima i nekoj cugeraši ili brzo potez. Što znači to? To znači дека
Философијата би морала да одговара на животните прашања, да биде вкотвена во животот, да покаже дека смислата се бара, смислата не се наоѓа, или ако веќе се наоѓа во нас самите. Во таа смисла и ова што денеска го говорев за професорот Павел Павлович, кој во 13-14 години беше во Скопје, предаваше во Скопје од ми се чини 58 до 71-2. Неговиот став токму беше ваков. Неговиот став водеше сметка за доживувањето како онтолошка категорија и водеше сметка за нашите чувства, нашите стремежи, за нашите светови. Нашиот свет, нашиот човечки свет не се нештата, не се стварите, не се предметите, туку нашите светови, а сите се различни, се нашите стремежи, копнежи, нашите умувања и барања решенија за животните проблеми. Dita Botërore e Filozofisë është një iniciativë e UNESCO-s, e cila bashkon njerëzit nga e gjithë bota dhe i fton të përfshihen në një refleksion të përbashkët për çështje bashkëkohore. Aktivitetet dhe eventet që organizohen në këtë ditë përfshin dialog filozofik, debate, leksione dhe takime me filozof, konferenca botërore për tema filozofike, ekspozita dhe panajire libri për filozofinë. Liberalizam heterogen pojam. Ja ću ovde pod njim podrazumevati ne ove ili one liberalne politike ovog ili onog tipa, već isključivo... Liberalizmi është një nocion me të cilin nuk duhet të nënkuptohen këto apo ato politika liberale të këtij apo atij lloji, por vetëm predikimin për sistemin institucional formal në kuadër të së cilit mund të udhëhiqen politikat ekonomike, si dhe politikat tjera dhe të prezantohen qëndrime. Është më se e qartë se ky sistem liberal është i hapur për pluralizmin kulturor
dhe se ai nuk mund ta garantojë mbijetesën e monizmit kulturor. Da bi odgovor na ovo pitanje razlike između Që të jetë sa më e qartë përgjigja e pyetjes lidhur me dallimin në mes të multikulturalizmit dhe liberalizmit, unë së pari do të bëj krahasimin e versioneve radikale të këtyre dy koncepteve, do të thotë të multikulturalizmit radikal dhe liberalizmit radikal. Liberalizmi radikal qëndron për ndarjen e plotë të rendit kushtetues ligjor nga kulturat dhe traditat kulturore të veçanta. Kjo duhet të kuptohet ashtu që kulturat apo traditat e veçanta në një vend, sipas liberalëve radikal, duhet të kuptohen si diçka që janë plotësisht irelevante për vendosjen e rendit kushtetues ligjor të atij vendi. Këtë do ta ilustroj me shembuj historik në vendet të cilat të parat e kanë vendosur rendin kushtetues ligjor apo që është identike me shtetin qytetar në kuptimin e plot të fjalës, ku nocioni i kombësisë është i ndarë nga strukturat kulturore dhe etnike të atij shteti. Natyrisht se bëhet fjalë për Amerikën dhe Francën. Prandaj në Amerikë dhe Francë të gjithë qytetarët kanë kombësi të njëjtë. Në Amerikë ata janë amerikanë, ndërsa në Francë ata janë francezë. Do të thotë, nëse dikush i cili sipas përkatësisë etnike është meksikan dhe dëshiron të jetojë në përputhje me traditën kulturore meksikane, në momentin kur bëhet shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai sipas kombësisë do të jetë amerikan e jo meksikan. Gjithashtu, vetëm si shembull, nëse një zezak i Mozambikut bëhet shtetas i Francës, ai sipas kombësisë do të jetë francez. Kjo është e mundur vetëm për shkak të faktit se në këto vende është vendosur shenja e barazisë në mes të nocioneve kombësi dhe shtetësi, dhe prandaj të gjithë qytetarët e këtyre vendeve kanë kombësi të njëjtë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike dhe kulturore. Ky është nocioni i njohur shtetëror dhe territorial liberal, por edhe parimet e tjera kushtetuese ligjore në këto vende janë të përcaktuara pavarësisht në struktura kulturore dhe etnike e qytetarëve të tyre. Si për shembull, parimi të drejtës për zgjedhje të përkatësisë fetare, i cili është implementuar në të gjitha shtetet civile, parimi i cili është plotësisht i pavarur nga cilido koncept religios. Përse? Sepse nga vetë ky parim nuk mundet të veçohet asnjë koncept religios, do të thotë se ky parim është neutral në raport me çfarëdo koncepti religios. Ai vetëm ju mundëson individëve që ata vetë, sipas dëshirës së tyre, të përcaktohen në mes të alternativave të ndryshme fetare. Por gjatë kësaj, ky parim nuk e përcakton paraprakisht përmbajtjen e zgjedhjes së individit, por vetëm e kufizon atë në mënyrë formale. Për shembull, nëse ndonjë individ në përputhje me vullnetin e tij ndërton një bindje lidhur me ndonjë religjion konkret, ai nuk guxon t'ua imponojë këtë bindje të tjerave, sepse në këtë mënyrë do ta rrezikonte lirinë e tyre, e cila duhet të jetë e barabartë me të tijën në kuptimin formal të fjalës. Do të thotë nga kjo që u tha gjertani, shihet se në një sistem të tillë, individët nuk guxojnë ta zgjedhin as konceptin e tillë religios, me zbatimin e të cilit do ta rrezikonin parimin e zgjedhjes së lirë individuale. Në përgjithësi, në vendet të cilat kanë kornizë formale institucionale me prefiksin radikal liberal, parimet kushtetuese ligjore nuk favorizojnë asnjë ideologji, asnjë kulturë, asnjë etnitet, asnjë shikim etik ndaj botës, asnjë religjion dhe ngjashëm. Me fjalë të tjera, asnjë ideologji, kulturë, etnitet, religjion, shikim etnik ndaj botës nuk mund të jetë pjesë përbërëse e rendit formal ligjor të atij shteti të caktuar, në fakt të një shteti civil në kuptimin e plot të fjalës. Në të kundërtën, e gjithë kjo që u përmend apo së paku pjesë të kësaj do të shndërroheshin në parime kushtetuese, me çka shteti civil, pjesërisht apo në mënyrë radikale, do ta ndëronte karakterin e tij, sepse në një shtet civil në kuptimin e plot të fjalës, parimet kushtetuese ligjore përcaktohen pavarësisht nga strukturat kulturore dhe etnike të qytetarëve të saj, me çka është e qartë se në këtë shtet nuk do të mund të ishin të pranuara në aspekt formal ligjor kurfar të drejtash të ndonjë grupacioni të caktuar kulturor për t'u shmangur mosmarrveshjet. Në një shtet të tillë,
Qytetarët nëse duan mund t'i përcjellin zakonet e traditës së tyre kulturore dhe etnike, por ato zakone nuk mund të jenë në nivel të parimeve kushtetuese të atij shteti, apo thjesht në një shtet civil në kuptimin e plot të fjalës nuk mund të pranohen të drejtat të caktuara grupore, por vetëm ato individuale. Prandaj edhe thuhet se ky tip i shteteve është i bazuar në njohjen e të drejtave individuale. Epërsia të drejtave individuale nënkupton se ato nuk janë të kushtëzuara me ndonjë pranim paraprak të ndonjë botkuptimi, por se botkuptimi i tillë është rezultat i zgjedhjes së lirë të individit. Me fjalë të tjera, me fjalor filozofik apo kantian, e drejta e të mirës substanciale apo të vlerës substanciale bëhet çështje e zgjedhjes personale të individit. Nëse për shembull themi se në një vend të tillë në kushtetut qëndron se në këtë shtet praktikohet vetëm feja islame si e mirë substanciale e atij shteti, atëherë islami nuk do të mund të ishte çështje e zgjedhjes së lirë të individit në një shtet të tillë, sepse islami si e mirë substancionale do të paraprinte të drejtat individuale dhe gjatë kësaj do të përcaktonte paraprakisht karakterin e tyre. Tani bëhet pyetja se në cilat kushte është e mundur ajo epërsi e të drejtave individuale. Epërsia të drejtave individuale është e mundur në vendet në kushtetutën e të cilave dominojnë parimet të cilat janë formalisht të përcaktuara në mënyrë negative, të desubstancionalizuara jo teologjike dhe parime universale ligjore. Është e qartë se këto parime nuk mund t'i kenë themelet e veta në botën e jashtme, pa marrë parasysh se në çfarë mënyre është e interpretuar ajo, në mënyrë empirike apo metafizike. Këto parime rrjedhin nga mendja e deontologjizuar apo të përdor nocionin e njohur të Kantit, nga një mendje e pastër, e cila sipas Kantit nënkupton një mendje që është absolutisht e pavarur nga bota e jashtme, e cila paramendon rendin moral dhe rendin ligjor normativ, duke u bazuar vetëm në rregulla formale logjike të menduarit njerëzor, para se gjithash në parimin e koherencës logjike. Por pikërisht për shkak se këto parime janë të karakterit të tillë, ato mundësojnë që në nivel të shoqërisë të krijohet sfera e të ashtu quajturave liri negative apo liri nga shteti, sepse shteti këtu nuk do të guxonte të përzihet nga aspekti formal ligjor dhe prandaj individët mund të veprojnë në përputhje me vullnetin e tyre personal, natyrisht nëse i respektojnë përkufizimet formale të cilat janë universale, sepse vlen për të gjithë qytetarët, pa dallim. Duke u nisur nga ajo se në një sistem të këtill, në shtetin e tillë, mënyra qendrore e lirisë është liria negative, individët kanë mundësinë e njëjtë formale ligjore që vetë të vendosin për identitetin personal të tyre. Gjatë kësaj ata mund të zgjedhin ndonjë koncept të individualizuar për një jetë më të mirë. Në sistemin e tillë mbretëron pluralizmi në mënyrën e të jetuarit, por prandaj individët mund të zgjedhin edhe jetën të cilën e kanë pasur prindërit dhe paraardhësit e tyre. Ata kanë të drejtë të plot për një gjë të tillë. Ajo që është këtu me rëndësi është fakti se individi dhe vetëm individi mund të sjellë vendime lidhur me identitetin e tij dhe askush tjetër, përpos nëse ai individ autorizon diku tjetër për një gjë të tillë. Tani dikush do të thotë se për këtë multikulturalistët do të thonin se individi lind dhe jeton në një shoqëri të caktuar, se ai që në momentin e lindjes ka një far identiteti, së paku në kuptimin elementar. Gjerë në pjekuri tek individi mund të ndikojnë prindërit e tij, shkolla e kështu me radhë. Dhe kjo është plotësisht e saktë. Por në një shtet civil, në kuptimin e plot të fjalës ekziston edhe një identitet i individit si person ligjor, i cili është abstrakt dhe universal, sepse përmban vetëm të drejta universale dhe këtu individi si person ligjor nuk është bartës i ndonjë identiteti të pjesërishëm, por vetëm të identitetit të drejtave formale. Si duhet të kuptohet kjo? Në mënyrë se kjo përmbledhje të drejtave formale, individit i shërben si mburojë e jashtme që e mbron identitetin e tij të pjesërishëm, pavarësisht se si e ka fituar ai këtë identitet në shoqëri, por kjo përmbledhje të drejtave formale i mundëson atij nëse dëshiron ta ndryshojë identitetin e tij apo nëse dëshiron edhe plotësisht të heqë dorë prej tij dhe të pranoj
do një identitet të ri. Do të thotë, në një shtet civil, në kuptimin e plot të fjalës, personi ligjor i paraprin individit dhe identitetit të tij të pjesërisëm vetëm në aspekt normativ, por jo edhe ontologjik, sepse shikuar në mënyrë ontologjike, individi në shoqëri gjithmonë ka një identitet, por fal të drejtave formale, ai fiton mundësinë që të mbaj apo të ndryshoj atë, por kursesi nuk guxon që dikush ta detyroj për një gjë të tillë. Pra, nëse ai vendos të mbajë identitetin që ka fituar në ndikimin e prindërve, kjo përsëri do të ishte vendimi i tij i pavarur. Të shohim tani se si qëndrojnë punët me multikulturalizmin radikal. Multikulturalizmi radikal e akuzon liberalizmin se me vendosjen e traditës kulturore në suaza të privates, ka ndikuar në rolin e saj irelevant gjatë vendosjes së rendit kushtetues ligjor, me çka kjo renditje ligjore bëhet një konstruksion i pastër intelektual e cila nuk bazohet në jetën reale. Nga vetë kjo vërejtje, mund të përfundohet se cila është baza e multikulturalizmit radikal, e kjo është insistimi në lidhshmërinë e domosdoshme të brendshme në mes të karakterit të traditave kulturore dhe karakterit të renditjes kushtetuese ligjore. Do të thotë, sipas tyre, tradita kulturore është primare, ndërsa renditja kushtetuese ligjore është ajo që lind nga primarja. Multikulturalizmi radikal qëndron për unitetin sa më të madh të traditave të caktuara kulturore dhe renditjeve kushtetuese ligjore, por nga ky qëndrim lindin edhe ca probleme të caktuara. Të themi nëse bëhet fjalë për ndonjë vend, qytetarët e të cilit janë homogjen në pikpamje etnike, është e qartë se në këtë rast, renditja kushtetuese ligjore e cila do të ishte në funksion të ruajtjes dhe zhvillimit të traditës kulturore, në fakt do të ishte në funksion të ruajtjes së homogenizimit etnik të atyre qytetarëve apo me fjalë tjera të monozimit etnik kulturor. Do të thotë, në këtë rast, nuk është e vërtet se multikulturalizmi radikal gjithmonë qëndron për pluralizmin kulturor në kuadër të atij shteti. Nga ana tjetër, në vendet të cilat në aspektin kulturor dhe etnik janë heterogjene apo kanë më tepër grupacione etno-kulturore, sipas multikulturalizmit radikal, nëse ato bashkësi duan të jetojnë në shtet të përbashkët, atëherë ajo do të duhet të formohet ose së paku ashtu do të duhet të interpretohet formimi i tij në mënyrë që grupacioneve etnokulturore si njësi bazike politike do t'u dorëzonte një pjesë të drejtave burimore të shtetit të përbashkët dhe jo e kundërta. Prandaj këto njësi etnike kulturore konsiderojnë se munden të ndahen prej këtij shteti të përbashkët dhe të kthejnë prapa atë pjesë të drejtave të tyre burimore që ja kanë dorëzuar atij shteti, nëse mendojnë se shteti i përbashkët i rrezikon dhe se sillet në mënyrë të padrejtë ndaj tyre. Ajo që vërehet menjëherë se në një shtet të tillë të përbashkët është e domosdoshme të vendoset pluralizmi i sistemeve ligjore, sepse sipas kulturalizmit radikal, secili grupacion etnokulturor synon të ketë sistem ligjor i cili do të jetë në funksion të ruajtjes dhe zhvillimit të traditës së tij kulturore. Por, nëse në një shtet vendoset pluralizmi i sistemeve të ndryshme ligjore, atëherë identiteti ligjor i shtetit të përbashkët bëhet shumë i dobët dhe ingerencat e tij shndërrohen pak a shumë në ingerenca protokolare simbolike. Pluralizam bitno različitih pravnih sistema, onda pravni identitet zajedničke države postaje veoma tanak i njene ingerencije se pretvaraju u manje više protokolarno simboličke ingerencije. Општо познато е дека во литературата за катарсата се говори вообичаено за медицинско, психичко, етичко, мистичко, религиозно и естетичко прочистување или пречистување или едноставно чистење, во зависност од тоа како ќе се преведе терминот катарсис и која толкувачка позиција ќе се заземе при преведувањето. Постојат исто така и низа толкувања кои се обидуваат да покажат дека Аристотеловата катарса е врзана и нужно произлегува од питагорејското учење за музиката како средство за пречистување на душите, а таков став има и Бернет во својата книга Early Greek Philosophy од 1920 година.
Но во однос на овие толкувања би можело да се одговори дека Аристотел можеби би можел да биде доведен во врска со питагорејците, единствено преку неговото толкување на катарсичното влијание на музиката, кое тој го изнесува во Политика во 8-та книга, 7-та глава, која што ја имаме и во превод сега на македонски јазик, но никако не со неговата трагична катарса од поетиката. Аристотел терминот катарсис го употребува и во своите биолошки дела, како на пример во Degenerazione Animalium, како што укажува и професорот од Кембридж, сер Джефри Ернест Ричард Лојд, каде што Аристотел говори за потребата од пречистување или испразнување на остатоците кои предизвикуваат болести во телото. Од студијата на Лојд за Аристотел од 1968 година. Познатиот пак историчар на филозофијата Ибервек, исто како и Бернес, го преведуваат катхарсис со бефрајум, послободување, а Лесинг смета дека катарсата е облагородување во смисла на смирување, на вразумување. Интересен и обидот на полскиот филозоф Роман Ингарден. Катарсата да ја толкува на начин во кој ќе дојдат до израз одредени есенцијалистички поставки, иманентни на современиот феноменолошки пристап кон уметничкото дело. Ингарден во својата книга од 1931 година, Das literarische Kunstwerk, книжевното уметничко дело, укажува дека уметничкото дело не е никаков етички, педагошки ентитет, туку е уметност par excellence, а според ова толкување јунакот умира не за да изврши некакви возвишени цели, туку само затоа за да може трагедијата во себе да ја содржи катарсата. За да може трагедијата да биде уметност, јунакот мора да умре. Овој став како да е близок одглас на ставот на раниот Лукач од неговиот есеј Метафизика на трагедијата од 1910 година, објавен во книгата Душа и форми една година подоцна, во кој се тврди дека, цитат, јунаците на трагедијата што умираат, веќе се одамна мртви пред да започнат да умираат. Завршен цитат. Но различните толкувања на катарсата секако произлегуваат и од различните преводи на завршниот дел од дефиницијата на трагедијата. Токму затоа ќе се укаже на неколку различности во пристапот. Мартин Кузмиќ од 1912 година, неговиот превод, дефиницијата на трагедијата, изворно на хрватски јазик. Трагедија е дакле опонашање чина озбилна или завршена, кој има величину, говором, засладеnim одјелито за сваку врсту своим деловима, радњом, а не приповедањем, кој сажалењем и страхом постиже очишчење таквих чувстава. Ова од преводот од 1912 година. Бачер пак 1911 година завршниот дел од дефиницијата на трагедијата го преведува на следниот начин. Through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. Низ сожалување и страв, вршејќи свое прочистување на овие емоции. Инграм Байвотер од 29 година. With incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. Со настани предизвикувајќи сожалување и страв, со што ја постигнува својата катарса на таквите емоции. Каетан Гантар, прв превод на словенечки јазик. Уметнина ки стем да взбуја сочутие и грозо, досеже очишчење техи подобних опчути, од преводот од 1959 година. Два различни превода на завршниот дел од дефиницијата на трагедијата дава и Милош Ѓурич, првиот од 1933 година, и посредством сажалења и страха врши прочишчавање онаквих сазнања. И вториот од 1950 година, а изазивањем сажалења и страха врши прочишчавање таквих афеката. Има голема разлика меѓу овие два преводи. Во едниот се прочувствуваат афектите, а во другиот се прочувствуваат сознанијата. Тоа е една диаметрално спротивна позиција. Во најновиот превод на Ѓорги Гочев од 2016 година на бугарски јазик се преведува на следниот начин. Предизвиква жал и страх и извршва очиствање од подобни чувства. Предходниот превод на бугарски јазик на Александар Ничев од 1975 и повторно во 2013 година преиздаден со мали интервенции, завршниот дел од дефиницијата го се преведува на следниот начин. Чрез сострадание и страх извршва очиствање од подобни чувства. Врз основа на сиве овие различни преводи, но и врз основа на огромниот број различни толкувања, не ги наведов, англиските има безброј. Над 50 преводи на Аристотеловата поетика постојат само во 20-тиот век. Последните пред неколку години излегува, но мислам дека
контекст на времето, немаше потреба сите нив да ги наведувам, сите тие горе-долу се разликуваат во некои мали нијанси, но го доведуваат во прашање проблемот на катарсата. Врз основа на сите овие различни преводи, но и врз основа на огромниот број различни толкувања на ова најкомпликувано место кај Аристотел, Даниелс и Скари можат да констатираат во нивната студија од 92-та година дека прашањата што се однесуваат на жалта и стравот и особено на катарсата се едни од најчесто дискутираните прашања во литературата за Аристотеловата анализа на трагедијата. Topics concerning pity, fear, and especially catharsis, are some of the most frequently discussed in the literature on Aristotle's analysis of tragedy. Самата хетерогеност на наведените преводи, различните појдовни точки при пренесувањето на мислата на стагиранинот, говорат дека проблемот на дефиницијата на трагедијата, а посебно проблемот на катарсата, не е нималку лесен. На што се должи ова? Во введните зборови од 6-та глава, тоа е онаа глава во која се наоѓа прочуената дефиниција на трагедијата, Аристотел вели: а сега да говориме за трагедијата, изведувајќи ја од она што го рековме дефиницијата на нејзината суштина, според преводот на Петрушевски. Од ова логички би требало да следува дека дефиницијата на трагедијата се донесува како резултат на одредени претходни утврдувања и изведувања, и во неа не би требало да има место за термини кои не се образложени и воведени во употреба претходно, затоа што тоа би било противречно на неговите ставови од логичките списи. Според тоа, цитат, очигледно е дека не се дефинирало кога тоа не е направено со помош на претходни познати термини. Тоа го вели Аристотел во топика 6 од неговиот Органон. Токму затоа со векови истражувачите ги зашеметува и ги става во недоумица фактот дека катарсата воопшто не се спомнува во поетиката, ни пред дефиницијата, ниту по неа. Уште потешки проблеми се јавуваат и на лингвистички план. Имено како да се објасни врската меѓу зборовите катхарсин и патхематон. Огромен број лингвистички периоди кон овој проблем доведуваат до едно и единствено сознание. Проблемот на катарсата е нерешлив. Така смета и Алфред Гудеман, така докажува и Антон Смердел во својата докторска дисертација за Аристотеловата катарса, објавена во Скопје во 1937 година, а решението пак, што го понуди Петрушевски во своите текстови од 1948-та, 54-та, 78-та и 79-та година, се состои во уверувањето дека е, цитат, оправдано да се посомнева во автентичноста на трагичната катарса. Постојат неколку причини, според Петрушевски, кои го овозможуваат тоа. Прво, фактот што во одредени ракописи наместо патхематон, афекти, стои матхематон, сознание. Тоа веќе се разгледа кога се говореше за преводите на Милош Ѓурѓ, што говори дека ова место може да биде неавтентично. Од податокот дека ниту на едно место во поетиката на Аристотел не се расправа и не се објаснуваат последните зборови од дефиницијата на трагедијата патхематон катхарсин, прочистување на афектите. Петрушевски доаѓа до заклучок дека во дефиницијата на трагедијата не само што е спорен и несигурен зборот патхематон, односно матхематон, туку и терминот катхарсин ги има истите белези. Сосема е логично што потем следува прашањето на кое Петрушевски луцидно одговара, цитат: ако во коментарот на Аристотела нема ни еден збор за патхематон катхарсин, тога и дали на она место каде што требаше да се зборува за тоа се наоѓа објаснение на нешто што е за трагедијата важно и битно, а што не е спомнато во дефиницијата нејзина, ваква каква што ни е денес бораците. И навистина, ако го читаме внимателно коментарот на Аристотела, ние ќе најдеме во него нешто што е најважно и битно за трагедијата и на кое што Аристотел посветил најмногу место во коментарот, а што го нема во дефиницијата. Тоа нешто најважно и битно за трагедијата е составот на собитијата, или како се кај Аристотела вели, хесистасис тон прагматон, или пак поредот на дефиницијата прагматон систаси. Состав на собитија, склоп на настани, можете и така да го преведете. За составот на трагедијата Аристотел говори во 13-та и 14-та глава, во врска со жалта и со стравот, но и во 6-та глава непосредно пред дефиницијата, додека овој поим, оваа синтагма се објаснува од 6-та до 14-та глава, додека се спомнува скоро до самиот крај на делото. Поточно, како што кажува Петрушевски, тој е повторен во поетиката 6 пати полно и директно и 18 пати неполно и индиректно.
Конјектурата патхематон катхарсизм е сосем блиска до според него изворниот текст прагматон систасин и од формална страна според бројот на буквите. И патхематон и прагматон имаат по 9 букви, а катхарсин и систасис имаат 8 букви. И по завршетокот на зборовите, син, и во едниот и во другиот збор. А дека составот на собитијата, односно фабулата, е најважниот дел на трагедијата, се согласуваат сите интерпретатори на Аристотеловата поетика. Најголем дел од естетичарите сметат и теоретичарите на книжевноста дека фабулата е најважна во трагедијата. И одеднаш сега, она што е најважно го нема во дефиницијата на трагедијата. Со ова толкување на Петрушевски, најважното си доаѓа таму каде што му е местото, во дефиницијата на трагедијата. Значи, никој не се осмелил да помисли дека она што е најважно во трагедијата, може би Аристотел го внел во дефиницијата. Единствено прв и најдоследно нашиот Михаил Д. Петрушевски. Затоа и клучното место од дефиницијата на трагедијата Петрушевски го преведува на следниот начин. Трагедијата е значи подражавање на сериозно, цело и завршено дејство со определена должина во дотеран говор, и тоа одделно за секој вид во неговиот дел, преку лица што дејствуваат, а не со прераскажување, а што со жал и страв го исполнува составот на такви, тоест жални и страшни собитија. 26-та страница од преводот на поетиката. Затоа неговото ново толкување на катарсата за мнозина класични филолози и филозофи е изненадувачко во својата едноставност и јасност, како например за Каетан Гантар, кој изрично вели во предговорот кон сопствениот превод на поетиката на словенечки јазик. С тем енергичним посегом скуша Петрушевски пресекати веќе столетни гордиски возел. И не случајно користи една ваква споредба, врзана со Аристотел и Гордиевиот јазол, што еден друг македонец го пресекува на еден радикален начин. За овој толкувачки потват на Петрушевски српскиот филозоф Богдан Шешиќ во својата студија Трагичното како тип на естетска реалност, напишана во Скопје 1950 година, објавена како книга под наслов Естетички студии, вели дека во тоа и се состои најголемата оригиналност на теоријата на Михаил Петрушевски, која колку што е смела, толку е и логички, едноставна и јасна. Нормално Шешиќ како логичар инсистира на ова едноставност и јасност. Сепак веќе на следната страница Шешиќ со известни оградувања говори за ова ново толкување на катарсата, велики го следното. Теоријата на Петрушевски мораме да ја сметаме за смела, nimалку произволна хипотеза, но таква хипотеза која можеме да ја прифатиме само како теориска можност за решавање на проблемот на катарсата. Затворици. За жал, толкувањето на Петрушевски не идува на молк кај другите југословенски класични филолози и естетичари. Иако за него знаат, воопшто него ни коментираат. Таков е случајот со Милош Ѓуриќ, со Здеслав Дукат и така натаму, дека бугарскиот преведувач и филолог класичен Александар Ничев за ова толкување не го прифаќа, подпирајќи се врз аргументацијата која врската е бара во однос на катарсата во Аристотеловата политика и во музичката катарса, но и во психолошката и етичката димензија на трагедијата, која постои како аристотеловска критика на платоновското негирање на вредностите на трагедијата. Сепак, оној што најмногу има направено за промовирањето на ова толкување, ново, на катарсата на светски план, е светскиот класичен филолог и филозоф Теди Бруниус, професор на Универзитетот во Упсала, во својата книга Inspiration and Catharsis, Инспирација и катарса од 1966 година. Тој во целина го прифаќа толкувањето на Михаил Д. Петрушевски. Врз основа на студијата на Петрушевски, објавена во Жива антика 54 година на француски јазик, Бруниус ги гради своите толкувања на Аристотеловата катарса, а една деценија подоцна тој во одредницата посветена на катарсата од првиот том на прочуената шестомна енциклопедија под редакција на Филип Винер, објавена 1973-74 година во Њујорк, која носи наслов Речник на историјата на идеите, Dictionary of the History of Ideas, откако на цела една енциклопедиска страница прецизно ќе ја пренесе суштината на новото толкување на Петрушевски, последниот пасус од својот текст ќе го заврши со следниве зборови, во превод на македонски јазик. Да не го читам оригиналниот подлог пасус. Ако професор Петрушевски е во право,
Дискусијата за значењето на катарсата се чини навестува дека една огромна и ерудитска контроверза е создадена од грешка на препишувачот. Сериозната дискусија на трагедијата на тој начин се пресвртува во една учена апсурдност. Иако овој текст прави сериозен напор да придонесе кон новите толкувања на Аристотеловата употреба на катарсата, авторот на овој текст се приклонува кон конјектурата на професор Петрушевски. Но може да се случи предложената измена на текстот набргу да не биде прифатена од други научници. Таа е безмалку премногу елегантна и премногу разумна за да биде одеднаш прифатена, вели Теди Бруниус или во ова одредница за катарсата во првиот том на 270-та страница. Овие пророчки зборови на Теди Бруниус беа на сила скоро до крајот на животот на Михаил Д. Петрушевски. Треба да се спомне дека кај нас текстот на Георги Старделов од предговорот на Аристотеловата за поетиката, во превод се разбира на Михаил Петрушевски, исто така укажува на важноста и на, цитат, епохалниот пресврт во естетичкото толкување на Аристотел, но и дека преводот на Михаил Д. Петрушевски на поетиката најмалку е само превод, туку и едно радикално и темелно ново толкување во однос на постојните, еден нов прочит и речиси коперникански пресврт, како што вели Старделов, на 9-та и 10-та страница од предговорот. А покрај мовот веќе спомна текст под наслов Хефестовата ковачница кон новото толкување на Аристотеловата катарса од 79-та година. Исто така треба да се спомене и книгата што Елена Колева ја објавува во 1992 година под наслов Систаса на Прагми како поетичко начело, дело во кој што во целина се прифаќа толкувањето на Петрушевски и се тврди дека, цитат, Петрушевски ја има исполнето својата филолошка должност доблесно и вдахновено. Без разлика дали оваа емандација се прифаќа во мигов или не. Колеваната му јасно ја потенцира својата позиција, со тоа и го завршува воведот кон својата студија велејќи, цитат, во секој случај со прифаќање или отфрлање на катарсата, Аристотеловата теорија на поетиката без претерување е теорија на уметничката систаса на Прагми. Завршен цитат од книгата 92 година. Што се однесува пак до најновите истражувања во светот, кои се потпираат врз сознанијата на Михаил Д. Петрушевски. Во оваа пригода нив само накратко ќе ги спомнам, оставајќи за некоја друга пригода за нив по-сеопфатно да говорам и да ги анализирам. Овде не изоставно треба да се спомнат 3 неодамно објавени студии. Првата на Джордж Скот, Purging the Poetics во Oxford Studies in Ancient Philosophy од 2003 година, каде што авторот Скот реферира кон ставовите на Петрушевски и тргнува од нив, ги прифаќа и ги надополнува со нови емандации во однос на текстот на Аристотеловата поетика. Потоа уште еден значаен текст од Клаудио Вилијам Велосо, Aristotle's Poetics Without Catharsis, Fear or Pity. Исто така во Oxford Studies in Ancient Philosophy од 2007 година, каде што Велосо оди дури чекор потаму од Петрушевски, тргнувајќи од него, реферирајќи кон него, исфрлувајќи ги и Елеоска и Фобос од дефиницијата на трагедија. Значи, стравот и жалта според Велосо не постоеле во дефиницијата на трагедијата, се разбира ова е уште порадикално. Толкување меѓутоа тргнува од ставот на Петрушевски и постојано го повторува тоа. И на крајот, текстот на професорот од State University of New York, Николас Папас, од грчко потекло, се разбира, американец, но тоа не му пречи да укаже на толкувањето на Петрушевски. Pra, si që njoftuam, pam se filozofia ka një rol të veçantë në shoqëri. Për më tepër, kur kemi të bëjmë me fjalën e lirë, ajo është stimuluesja kryesore e fjalës së lirë, duke i paraprir mendimi i lirë, kurse mendimi të lirë duke i paraprir çlirimi i plot shpirtëror nga dogmat të cilat na rrethojnë dhe preokupojnë qenjen njerëzore, si për nga aspekti shpirtëror, po ashtu empirik dhe psikik. Ne erdhëm në fund edhe të një emisioni tjetër. Uroj që ju të vazhdoni të mbesni akoma më tutje me televizionin Shenja. Uroj që të shihemi në emisionet të tjera të Pikpamjes. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.